Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan at tina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Istrikto ti amak. Manmanulaeng dagiti kiddaw ko apat ganna. Bueno papagayam. Intay denggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Tina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nalabos mo to ni tatang, nanang. Nakais-istrikto launay. Ay na, maawatan nyo ka diti amayo, anak ko. Kunayo nga istrikto ngam nalaos mo ti panangipatag na kada kayo. Kasladyak tupay maanusan. Pumanawak sa laangan diti balay. Ay, saan anak ko? Di mo matlaang kabailan ti agbiag nga agmaymaysa. Maumaak namin at talaga iti kinaistrikto ni tatang. Imbag pa'y ni ulit agponso. Tasaan unay nga istrikto kada jilin akasinsin mi. Sabali ti amam. Sabali mat ni ulitag mo. Iso adi mo idan pagkumparaan. Agkabsat damat, nanang. Apay nga tangagdumada. Ay na, maawatan tong matlaang ti amin. No apay akas jay ti amayo. Para matlaang kada kayo. Ala, husto day tan ading ko. Ingka ket agbutasan, ta sumurot ta ni tatang ije talon. Ang mga no agungat manen, no maladaw ta. Uwan, manong. Oh, adto ti tinapay insan. Agmerienda ta pay, ta vacant period ta ita. Agyaman na ka. Oh, agmisuot ka manin insan. Anya ka di manin ti parikot mo. Ni tatang istrikto launay. Tsak maawatan no apay. Kasta siguro ati wagas na amang protekta kada kayo. Ngam nalabas, insan. Amin nga aramidan mi, pakibiyangan na. Alangan mo't nga aging kat agkulehyo tayo kat kasjay na paylaong. Saan mo't siguro insan? Impag kapay, saan nga istrikto ni tatang mo? Di na ipagaltian nyaman akayat mong aramidon. Di nakmatlapalubusan no daduma insan. Ngamin, amangan ka no pakaisag makak. Iso ka, rombang amaawatan ti amayo. No apay nga istrikto. Ay, ayatan ka, anting. Ay. Nagkunakada kayo, ada ito'y radyo ti sabi-sabuhan nyo dito'y gardain. Punti man ito. Apay nga inidop yung tatang. Dengdenggan mila ang jaggibos a drama. Ay, kat igidan nyo at agroot kabayatan ti panagdengagyaw. Awan pa'y nalpasyaw. Tatang, Kanya pala tararamidin nyo. Agtignay kayo. agmerienda tayo pa'y kumatatang. Anya? Merienda adagosain. Awan pa'y nalpasyo at trabaho. Ag merienda kayo kay Dad. Ngam nagpuduton. Nagpigsan ti darang ti init. Aglinong tayo kumamot Malalala. Hindi ka man nagreklamo di tatina. Kastoy at talaga tibiyag ti farmer. Apay nga minati kag jacket ka nagkalugong. Gumisit ka ano kasta. Nangisit nga agpaiso takudil mo, Tina. He? Di nakman katkatawaan, manong. Malaki din. Husto na itan. Ituloy yung tagruot no kayat yung tagmerienda. Ita pa'y anak katugaw dito'y bench. Ngam di ka matimtima kan insan. Kasanumot nga mi. Apag iso ti allowance ko. Kan ipagkapay, Jilin. Napintas day tabag mo. Ngam siya. Bag ko pa'y lang idi 4th year high school tayo ti us-usar kita. Sana bali tanapintas mo't di tabag mo. Kunak na igatangan nak ni nanang. Ngam saan mo't gayam. Kan manulaang to'y allowance ko ngayon tagda. Nasaysaya at daytan ngam ti awan insan. Siga ngay. Manutin to dang allowance mo. 500. Ngam paggatang kun di daduma iti abastok iti dagus ko. Wan insan. Iso nga ano sam. No manut iti tada angkel kan ka. Wen kan
Talaga nga istrikto unay ni tatang. Tung palamlatan ano niya ti ibagana. Sana bale tapag saya atang matlaang insan. Hello, tatang? Ay, ito orasan, Tina. Ayan mo ka din. Ha? Ada kayo ka dita boarding house, tatang? Ay, katuon na. Itay pailaang, anak ko. Di ka matan sumangpay. Adak pa dito'y boarding house ti classmate ko, tatang. Ada nga minararamidan mi a requirements di eskwelaan. Agpaiso ka day. Wan, tatang. Malakarot. Masapon nga gawid kan dito. Isakpay nga galas 9. Wan, tatang. O, sige nga rod, tatang. Bye. Sino di mawagin ka, Tina? Ni tatang ko, Michael. Birbirukan na kon. Ni tatang mo ka ding agpaiso? Amangan mo't no nobyom. Awan nobyok, Michael. Istrikto nga rod ni tatang ko. Amangan no din akong pagadalo no makinobyo Kasta ka di? Wan. Alakit din. Alis tuwan tayo aramidon tayo. Tapno walpas. Tapno makaawid ak mo dun. Manaktak lang dayta a field trip, Tina. Oray di kan sumurot. Isupay agastos. Maminsan laang mo tatang. No nalpasan, awanan. Di kan sumursurot. Nalawag ka day. Sige, tatang. Malangarod. Agrubot kan. Inka mangalay tinatang ijay talon. Ta isupay abalunam ijay syudad. Ni, agluluwa ka mat dito'y likudan ti balay, Tina. Apay ka di. Sa anak namin na sumurot iti field trip mi manong. Di na kayat nga ikan ni tatang iti kwarta. Di kan agliday, ading ko. Mapankan tumatlaang iti sa bali agundaway. Siyak sa laang ti sana sumurot kada kami ngagkakadalan. Adalat ta siguro, padam. Asaan napalubusan dagiti naganak da. Anyamot dun. Ading ko, di ka nagliday. Saan abalin asaan ta mapadasan dagita abanag. Tinasken, makalpas ta iti panagadal ta. Agyaman na kinsa. Tain libre nak manan dito'y kantin. Wala, adamot basit na ta iti allowance ko. Kat, kasano nga insan. Bakasyon tayon. Aginrol kanto ka di? Wan kayat ni tatang ko ang makalpasak iti panagadal ko. Day tatiga po na nga istrikto ni tatang mo insan. Takayat na makalpas ka. Sa bagay, uray siya, kayat kumot ni makalpas. Iso nga oray istrikto ni tatang mo. Ano samlat ta? Tauray siya. Ano sak ti kinaistrikto ni tatang ko. Ta, pagsayatak mo't lang. Tina, agayatak kan ka. Mabalin ka titi agarem. Anya? Agpaiso ti bagbagak, Tina. Sipod pa'y first year college tayo. Agayatakon kan ka. Dinakman angawan, Michael. Saan ka nga angawan, Tina? Pudno ti bagbagak. Adda ka di matlaang riknam para kanyak, Tina. Ibagam ko Tina. Tanway ayatan nak. Ikarik adi ka pasakitan. Ti pala ang panagadal tatiin to na renta, Michael. Makauray day taayat. Anya? Pasensya ka na. Imbagak idi pay laeng, adakkel ti expectation ti amak kanyak. Katjak kayat ama paay. Maawatan ka, Tina. Ngam di na kumaparitan ang mga yatken ka. Ta, oraik aging gamalpas ka. Adakan ka day ta? Ngamjak maikaring aklunan kanto. Gaputa di tay amo ti gasat. Manupay ngamin atawon ti palabsen. Awan anyaman na day ta, Tina. Nakasaganak ang mangawat no anyaman ti pagbanagan ti panagururay ko. O anya, naka-enroll ka? Siyak salati nag-enroll kada kami nga agbabarkada babae tatang. Iso nga awanan dagiti kakadwa. San abalin anak ko? Tinapatag, agtultuloy ka nga agadal. Wan matkit di tatang. Kasanubot nga, mate.
sa bali ti into na rin dagiti kakaduam. Wan nga rod, tatang. Tina, amangan mo't no adakayan ayat maon. Awan, tatang. Awan pa iti bukabularyok dayta. Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Ikarik kada kayo, tatang. Igaid ko ti agadal. Ay, rumbang lang, anak ko. Tapnosan ang masayang dagiti bus-bus-busa makwarta. Mano atawanan tinapalabas, Tina. Ngam si kalata tipit-pitik to'y puso. Agyaman ang iti kinapod ng kanyak, Michael. Jack laing pagarup apay som ti aguray. Talaga ngay nuray ko. Gaputa si kala ang tinakarik na kiti kastoy. Michael, Ket sapay ko ma, tamayat nakmat, Tina. Ngam nawa na talaga tirik nam kanyak. Ano sak? Tinapatag, naipakitakin ka tinapod na panagayat ko. total, agradwartan iti college. Iso sige, aklunan kan. Ha? Agpaiso ka di tinangag ko, Tina? Nasingpat ka, Michael. Awan ti makunakan ka. Kan may sa, amom atakdaran ti saong. Iso nga agayatak mutan kan ka. Agyaman unay, Tina. Agyaman Ado dagiti nagar-aram kanyak. Sikat tinakarik na ak iti ayat. Ayat adin to agkupas. Ulitag manin, Tina. Agyaman unay. Kat ikarik. Saan kan to asaktan? Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Michael. Ay na! Kablaawan ka, anak ko! Kablaawan ka, Tina, anak ko. Agyaman ak tatay. Nano, isagot ko daytoy abaligi kada kayo. Ay nakamaudyanan na, anak ko. Nakagraduar ka matlagan. Katagyaman ak unay kada kayo. Gaputa da kayo akanayon anang suporta kanya. Adda ibagak kada kayo, tatang, nanang. Adan kaayan-ayat ko. Ay ket nasaya at ano kasta, anak ko. Kasta ka di, anak ko. Di na kadilapdan, tatang. Ay na, saanin, anak ko. Gaputa na ilipas mo ti panagadal mo. Kaskin ni manong mo ajunay. Nakalpas iti panagadal na sa nangasawa. Ken adaan mo ten iti natalgad a panggadan. Wan nga rod, tatang. Kat naragsak da a pamilya. Wen, anak ko. Kat itata nakalpas ka. Sige, mabalin mo ti makiasawa. Umay da ka no makisarita kada kayo inton umay alawas. Tagkalay sa kamin. Wen anak ko. Sikan ti manggedeng iti dayta abanag. Wen, anak ko. Nulakit ta nasaya at ti ugali day ta pakiasawaam. Sige, agkalay sa kayo nga rod. Agyaman ak tatang. Nanang. Ita, maawatan mo't siguro, no apay nga istrikto aklaunay iti kada kayo kin ni Manong Mau. Takayat ko, makaturpos kayo kuma iti panagadalyaw. Iti kasta, maadaan kayo iti nasayat at trabaho. Ket, saan to nga agrigat ti pamilyayaw? Wan tatang. Kat agyaman ak unay. Nagananos kalata. Nga uray apag isula ang ti allowance mo ngayt itad mi. Taan niya ngay nga rod. Kat iso mati kabaulan mi nga itad. Wan, nanang. Maawatak dayta. Kat agyaman ak manan. Gaputa ti pakasaknan mi ka ni Manong Juni ti pinanunot yu. Dakkel unay a pagyamana kadagiti dadakkel ko. Gaputa na surwanak iti husto, babaen iti kinaistrikto da. Naawata kun ita, akas daygayam tiwagas da anang disiplina kada kami nga agkapsat. Nagkalaysa kami nga rod kini Michael, ket addaan kami iti maysa nga anak.
Alakastan ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Tina. Agyaman ak Tina pagayam ko iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. No maminsan, nasaya at met, no istrikto dagiti naganak. Ta isu ti pakadisiplinaan dagiti ubing. No lakit di saan analabas, kan saan amailabsing itilinteng. Ket kablaawan ka ta nakalpas ka, ken naaddaan ka itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan at Tina, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.